Pemirsa mekatah pedagang ring pasar darurat roh mangkin sampun ngawit nongosin pasar Banyuasri sane anyar. Kerencanayang pasar puniki resmi kebungkah ring penguntat bulan Maret sane jagi rauh. Ya diastun punika mekatah pedagang sampun ngawit madolan ring pasar sane megenah ring jalur Singaraja Seririt puniki. Asap puniki suagina para pedagang ring pasar Banyuasri Singaraja ring Rahina Respatine Lintang. Makatah pedagang sampun ngawit nongosin pasar darurat muah ke pasar anyar sane kerencana yang resmi kabungkah ring penguntat Maret sane jagi rauh. Wenten talar makatah krame sane sampun ngawit matumasan irike antuk nagingin pabuat rumah tangga ipun. Makatah pedagang mausang dahat nyang reuteur ngapresiasi pemargin saking pemerintah Kabupaten Buleleng sejeroning ngautuang rasa deg-deg majeng pedagang mewah pembeli ring pasar puniki. PD Pasar Galeh mangkin kanten urati antuk nagingin pedagang ring lantai siki mewah kalih. Lianan punika ring lantai 3 kantun kablik bagang indik barang napi sane becik kadol ring genah irike. Pasar sane pacang kadadosang pasar pinih ageng ring Bali puniki karencana yang karesmiang nepot ring hut kota Singaraja sane kaping sama 17 warse ring penguntat Maret sane jagi rauh. Komang Yuda, Bali TV.